تخرجنا ففرحتنا مدغدغة وذي الأضيار صادحة بفرحتنا مشقشقة وذي الأزهار فائحة. قرآن جيش ربي قدات موتي هندا أولي إسا جنة سيقل جيوه الجوان تولي كلام ربي تمؤمنة بداسا قلبي دا قندو تسريبا خاسا هقوم بنته قراتو تلاوا يونب قللال تأنيس مئاوا سامونا دليتي جيش ربي قويته إسا دواتها في قلبي ميچين دويته نما إسان بلس قران دران بدو شيطانا في نفس دندهين شودو يونب قللال تهمان أبدو كيسا سينا أمة دربس الراسي أديسا قمتي قدا في دقون اتنشو في الرذا لهنا قمتشو ساتو تحاف لزا onnete nyarahan isa goda fata wanna ma fingalle simbada tutata kitabuta ad-dunya tanarra jiru hunda isaat ittimata qormata barayun dhufu sunda injifata waan inni dubbatu ta qorannoon saayinsii har'a mirkaneessaa jiru deemee lakkalakka waan isaan sobsiisu sin argatu takka mee jecha rabbiitii miti jedhee eenyumatu shakka wanna saayiinsiin qoreenuuf addeesse garii waan qur'aanni waggaa kumaaf 400 duranuuf odeesse tanagaa namu waliin arkaa jiru hundinuu tetteenye waan isa sobsiisus irraa hin dhageenye waan inni dubbatu ta qorannoon saayinsii ilaa har'a sin dhaqqabin bira yooni fi ilaalte isa keessa jira takka lama miti mu'jizaan saa dila if keessa hin qabu jechoota baaxilaa onneen teenya beelaf dagunduuti akkan taane hamaa saadhi hana tahaaf ruuhii ilma namaa nama isaan bulus jiruun saa ifaati charji imaanati saatu kittibaati sa'aatee bareedduu isaan godhi biizi qara'i qur'aanan komatantee jiisi gam qaani sammasinni halangi ibliisi isa isin jenne anas tahee ati qiimaa isa kanaa beeyneen barre gatii utuu gatii isaa beeyne sa'aa banaa qabnu isaaf kan qoonnu malee salakkifnee waa isaanii noonnu yookii beeyta tahaa yookiin beeytu tarii qaxaroon qabini khabee khurraa bari namni waa barsiisus guute korjii samaa'ii silaan qabnu dhaba xiqqaa guddaan keenya barachuudha qaba sa'a namni waa barsiisu guute korjii samaa'ii sammuun teemaaf jette wallaalummaan taa'i qaalii isiin godhin marxifadhuu qa'i baradhuun dandeessaa akka namaa ta'i namni qur'aana hin beeyne qalbiin isaa onaa warru hinjiratu yo nyaachifne bona kana anami qaji haditha nabi tidagay habibi innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'ani kal baytil kharibi namni qur'ana nama barsiisu sabba fedhe caala jedhe rabbi tushallaba khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama qalbin te jabaate yo taate hadid dawaan isa kana fagoon deemin diid ilaalimee ni'maa harfii takkarratti sawaaba kudhan siif hisaaba ajaba ajrii guddaa qaba jechi rabbii jabaa namni si qara'e dhugaan oogifate ta milkiidhaa gabaa isa jala deemuun biyya lamaanittuu bu'aa guddoo qaba kadhaa takka malee bilaashitti arganne ittiin baafne callaa alhamdulillahi yaa rabbi yaa allah yoonin keessa deeme an qaratu naan tura dhaamsa kiyya jecha kanaanin xumura utuu qur'aana kana bartee sammuu tanteen qarin ajalli si dhufte duuti siin hin tarin አንድ ዙሁር ብሰግድ በረመዳን 7 ዙሁሮች እንደሰገድ ተደርጎ ይጻፍልሃል درجات رمضان تلك درجان ያለው سادسا سدستኛ باب خاص للصائمين لصومنيوች ለየት ያለ በር አላህ ጀነት ውስጥ አዘጋጅቷል عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نبياتችን ምን አሉ ان في الجنه بابا يقال له الريان جنة ውስጥ አንድ በር አለ ስሙ ريان የሚባል يدخل منه الصائمون يوم القيامه يوم القيامة صمنيوች ይገቡበታል ወደዚህ በር ውስጥ لا يدخل منه احد غيرهم ሌላ ማንም አይገባም ከነሱ ውጭ يوم القيامة كالله في التسبسبو يترالو يقالوا من يبالال أين الصائمون النزاز من يتعلو فيقومون يقومالو فيدخلون الجنة جنة ريان بمبالو بري قبالو فلما دخلوا كقببوا هلا يغلق الباب لا يدخل أحد غيرهم كالنسوج ما يقبام ለጾም ለየት ያለ በር መሰጠቱ ጾም ከአላህ ዘንድ ያለውን ደረጃ ያሳያል
ከጾሞቹ ሁላ ደግሞ የጾሞቹ አይነታ ደግሞ رمضان نو نبياتنا بالحديث من إلى كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان يوم القيامة صوم الدنيا لا بزتهدو السوج بصوم يصوم برا الريان ميبال بزاب الريت ترى لالو لستو ليت على برمزجاجتو ليت على درجة عند الله يحسيال سابعا سبعتنيا يزين الله في كل يوم جنته ويقول الله سبحانه وتعالى جنة بيكن يعصوباتال رمضان قبتو سكيوتا بيكن الله يعصوباتال جنة من إلال يوشك عبادي الصالحون أن يسيروا إليك لجنة من إلاتال من هالبات نزادقا قباروتي ودانجكو الدنيا انتاتا جرسو لماتو يشلالو ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ ልታስተናግጃቸው ይገባል ያሱባታል አላህ ثامنا ስምንተኛ ረመዳን اولሁ رحمه ረመዳን የመጀመሪያው እዝነት ነው واوسطه المغفرة መሐከለኛው ማህርታ ነው واخره عتق من النار መጨረሻው ደግሞ ከጀሃነም ነፃ የሚሆንበት ወር ነው የመጀመሪያው 10 ቀኖች ረህማ ነው መሐለኛው مغفران الله باروتشن بمحلنياو ميمربت نو يمجرشو 10ኛ ቀኖች ደግሞ عتكم من النار كجهنم نساو تچاچوالو ميلبت ور ነው اسال الله ان يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار الله بمجمرو 10ኛው ይዘንልን በመሐለኛው ይማረን በመጨረሻው ከጀሃነም ነፃ ያውጣን امين اللهم امين تاسعا زتنيا تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا لصومنيوچ ملائكوچ استغفار يادرغالو اسكافطر درس الله اكبر ملائكه ان صومنيا صوم اسكافطر استغفار يادرغالو ابعاد هذه المكانه مكانه كذي بلاي انغدي درجه الله لاند نغير كذي بلاي درجه الله رمضان تلك ورنو اذا كيف نستقبله انديت نقبلو ين ታላቅ እንግዳ እኛውን ከቤታችን ከውጭ ሀገር አንድ ትልቅ ሰው ሲመጣብን ቤቱን እናጸዳለን ምግብ ይዘጋጃል በትልቅ ሁኔታ ነው የምንቀበለው ረመዳን እንዴት እንቀበለው كيف كان الرسول يستقبل رمضان ነብዩስ እንዴት ነበር የተቀበሉት ረመዳንን وكيف كان الصحابة يستقبلونه صحابوች እንዴት ተቀበሉት وكيف نستقبله نحن እኛስ እንዴት እንቀበለው ታላቅ ወር اما الرسول نبياتنا صلى الله عليه وسلم رمضان بتلك ሁኔታ ነበር የሚቀበሉት كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني واحمد امام احمدنا طبراني بزغبوت زغبا لي اذا دخل رجب كرمضان بفيت ያለው ሁለተኛ ወር رجب شعبان رمضان جنا رجب سيجبا نبياتنا من يلالو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان الله وي رجب لنا شعبان بارك لنا رمضان دم درسن يلالو عليك الصلاة والسلام اندي نبر نبي صلى الله عليه وسلم بلهفة وشوق نبر مكبرت رمضان سيمتا لرمضان دعاء درغالو الله اندي درساتشو واما السلف قدمت سلفوچاچن نبي صلى الله عليه وسلم يكوتكوتاچو صحابوچنا ينسو يلجلجوچ يدعون الله 6 اشهر ان يبلغهم رمضان 6 الله دعاء درغالو رمضان اندي درساتشو jalqaba dubbito bismillah godadde nagayaaf rahmata nabi rabbu fadde irkooti yeskuno rabbuma godadde inni nati sinanin kufu gufadde assalamu alaykum kulli muslimtoota khantika kan gudda diraf dubartoota qarabbitta mane jiru hundi qeessan ji'a ramadana baga nagaan geessan baati hawwuturre halala tetteenye alhamdulillah kuno itti geenye meeqat osoo baati tanagahu hawwii qabu duuti isa qabe umriin isaa dhumtee carraa kan adabe anaafi ati immoo itti nuun dhaqqabe shukrii rabbiin galcha sagalee lallabe alhamdulillahi qattiin nu dhaqqabe rabbiin abbaa fedhe waggaa guuttachiisa kaan waggaa hanqisa eenyuusa gaafata mootiin dhugaa isaa laa yus'alu ammaa yaf'alu qur'aana dubbisa alhamdulillahi alaa kulli haali jechuu barbaachisa yoo nuuf ta'e shukrii nu mokkorus sabrii nuti lachuu keessaa takkan dhabnu ajrii rabbiin arjummaa isaatiin umrii teenya keessa barakaa nuuf kaahee ji'a jaalatamaa kanattiin nu gahe alhamdulillahi yaa rabbii ol tahe jiini ramadaana jeesii keessa shayxaanni hidhamu tan khayri mu'minni keessa wal dorgomu ji'a sammuu raftee uti dammayfamu khayrun min alfi shahr gurraa qabanamu ji'a qurnan duraa rahmanni buufamu tawwalakkaa isii itti rabbi namaa faraaramu
tan akhira isii namni hurriyoomu sa'aata nagamni ofittiin gowwoomu baatii ramadaanaa eeguun kiyya carraa gaarii hixa jechuu namni beeku yeroo ifii qabu khayri irratti fixa mu'minni bakka rabbiin feene deemee ofiin dhaabu giraazoo maasiyaa onnetti waraabu har'a gaarii hojjetee bor milkaa'uu fedha tanaaf yeroo qabu khayriin biizii godha halkan fuula rabbii salaataaf dhaabbata guyyaa qur'aana dubbisa zikrii fi qur'aanan arraba isaa jiisa iimaana buuqqatee qalbii isaa gabbisa iimaana buuqqatee qoma isaa gabbisa qalbii isaa bareedduu hin tuquun najisa lazzaa iimaana to'onnetti dhimmisa sodaa taqwaa rabbiitu irraa calaqqisa nutis akkas ta'uutu nurraa barbaachisa haala amala keenya kana osoo hin jijjiirin haada wal jibbinsaa kana osoo hin cirin wal ooduuf wal qooduu shanshalata rabbiin feene kana osoo murin baatiin ramadaanaa dhuftee nurran tarin of jijjiiruu qabna iimaanan magarree karaa rabbi irratti nafsiyyaa ammarree shayxaanaa fi nafse iimaanan daffarree jalaa didu qabna khaaliqaa wal barree baatii tana keessa khayridhaaf bololaa khawwalitti aarezzanii waliif tolaa wal ooduuf wal qooduu nurraa hin bareedu barnuti obbolaa jennee yoo wal beeyne khayriin dalaganne bareedeenuuf tola yaa baatii rahmataa yaa baatii jaalalaa baatii ramadaanaa baga nagaan dhufte kolleejjii iimaanaa khayriin tantee baay'ee cirracha galaana yaa rabbi nuuf guuti khayridhaan mizaana har'a hundi keenya kolleejjiidha seenne waan rabbiin jaalanne hundarraa ifeeyne tarabbi jaalata hundaa'u hojjanne qabxii gaarii fiduu qabna hundinuu jabaanne qaamaa qalbii teenya khayridhaaf bololchaa ajrii baatii tanaaf fuudhuu qabna waancaa yaa rabbi qur'aanaaf zikrii teemee nutti urgeeysi ajrii baatii tana irraa nu milkeeysi ati dandahaadha jabaadha qahhaari lazzaa iimaanatiin onnee nu xahaari bu'ura nuuf tahi atummaan nu jaari madda diliif shirkii dhadhaamsi qoxaarii diliifamtuu teenya atummaan nu maari xiqqaa guddan jenne dhalaaf dhiirti qamu nama baatii tana መንገዱን ገር አድርጎልኝ ያሳየኝ ሁሉን አስፍቶ ማሰጠኝ ሰይድ ያላንቱ ወንድምን መውደድ አብዝቶ ስሜቴን ቅድሚያ ሰጥቼ አድሬ ፍጹም ላሳቤ ስንቱን ከአፋፍ ላይ ገፋሁት ሰፊውን መንገድ አጥብቤ ማወቄ መስሎኝ ማሸነፍ ስፎክር ቆጨኝ መኖሬ ከካዕባ የሚልከውን ወንድሜን ቀልቦን ሰብሬ መንገድህ